So yesterday I lost my wallet, and I was getting out of work, and we went to have lunch, and I had some other work after lunch, and then I was on my bike, was buying stuff, and eventually, towards the evening when I was about to get down to buy something, I couldn't find my wallet anywhere. I traced back to the places I went, and I really didn't know where it was. And I just realized that it slided off my pants when I was riding my bike. It's Sunday now. It's actually the 3rd of July, but this happened last night, the 2nd of July. So the entire night I was not able to sleep because obviously I was anxious whether I'll find my wallet or not. So I haven't blocked my card. But interestingly, the reason I made this video is because I got a message just a few minutes ago on Messenger, which I don't usually use, and some random stranger has claimed that she has found my wallet somewhere. So kudos to her for letting me know about that. Now I'm going to leave my house to actually go to where she's asked me to come and to collect that. So I'm hopeful that yes, it actually is. And yeah, I think I can't think of any other reason as to why this random stranger would actually text me on Messenger to let me know that I found, that person has found my wallet. So I've reached my location, and this is Nongrim. She asked me to come near JJ's cable, so I'm gonna try calling her now and see if she's around here somewhere. Ano? Lo kong Olivia? Why? Ang adon hong ni po tu ka Nongrim. Ikit ka ba? Ha, ito. Ilo niya rin niya. Hindi ka rin kabaling kinyan ito. Building rong iyo? Kani kabaling ba padap sinare? Oh, Saan ito? habiat na po. JJ cable deh. Nang tu sakmat. Doon tayo surok. Ba ito? Di, wala ka eh. Sina kasi, di tayo ha. Taiwan. Okay, we've just discovered. I just spoke to her, and I'm so thankful to her. I'm really, really thankful to her. Ti pet ba baro hakani kapor ngawan lam sapi kong Bolivias imyong ti kum ba pila tip ba ngaja ya ka ya ka pla pisamo ka wallet ka jonga menen ka jan met kata ka arterik upanai julai ti menen paro si jan met hi ngala khuslai ngalawat ti kawi ka jing khuslai ru ka long ba ki don ki kot ki bran kam hakani ka wallet ka jonga ti pendalai i hoat ngala yo ka ka wallet ka minta ti nganum yo ka ka wallet ladam dei ka jing khuit men sim ka jing hok kajong ikong Olivia ikong Olivia sa imyong ibasyong basa po Nongrim Hills kani kajahajan kani ka JJ's cable te kuman syukhen no romanen nalado jeng kermen namar ba ku pertai menta bisa pet ngan sui ngan nyo ngan don bisa ka nong nemo ndai tangga plus bisa sudah tangba syukhen no don tangba sijar kat san spa san po kat san spa san nyo po kat san spa nyo po ringa di ba nanti kiwi kila shim ik pisa kila shu berat ya kan isu ngam tip tangba nganget kin ba humanity still exist amar ba ikong Olivia I message nga po messenger kawiri yong ba ngam dan phone number si sha ka wallet ka chonga kadon tang ka driving license ne ka driving license ndai driving license ka chonga ngalong nervous na manam song la nget jayu tangba hot ka prathai garang bha shisha garang don ki break ba kani ka driving license ande te kani ka SBI ATM kani ka HDFC bank ATM kani ko ATM SBI hune te kini hot ni la ban yo ngin reapply ne batai ka pisa hot ma ka long ka ba pen khuslai na mar ka prathai man ta long mas ni ki ladan bala man misuse kini ki personal information ki chongi te kong Olivia police boy ya ka kumtamo ya ka jingmot ka jong phi ban ai no yang ai kani ka wallet bat pumpai
ti dan phone number but ila reach out yang po messenger po Facebook ya ka bangam ju use ngam ju rakam use tong benda step su pha ben ba khat wei khat artli tengah si ong don ke mat badon kam la yu tengah play ko message ngai i bi kong ila ong bai la la ka pla pisa hang ta kin ko man siam tengah suk sisa ban ngong teng no kom no wan chu do jing kerban pila man khwin ti ya ka ko ba ha ka jing ko jong pi ong be ko si bon pila kom no kan le ka pla pisa ka jong din malaya state ko tu ba skuti na kabait ngan dapat bahang ay sui baka su slip na po patlon ko to kahap Ramadan ringa kami isu kakio sedrong na kaya citai ka skuti kami isu to tengah sutam dan gitu ngapai phone number Ramadan ngawan pe hiyem ni kata tu akan mo ang surok ng pens sui to ta ade ko ma terus teng phone number Ramadan nama la khamdum ko ko ngala sutam kat bayo bisa tetep ngintip nama kadang ko ka local taxi yang tu bayang tetep hab use tu spot ro ngala sudam supet himo ong don kikot don kami tambah ngam idon tambah tangkom ta hinga sulap tu kedai kumba san siteng dru beje la kham dum hi kum tu dei kong tengaru ngano kum no ngalong ba careless ngalong ba klet bit de ngala su give up no ngan le kum no ngan babi sa ngan suyam sa ro kapor kal alit mlali iso tamal alit kali hina kitu ki bangase bisa khaddu ang no po nong tmai hang ne tengal awan bro si jan met kitu ki badon kamera ba pli ki la le pen pet tamam lap seno ro tang ba benda men step ken ngayo i kita ki message po messenger kong i nga ai pisai kong Olivia ro imshim ti ong ba mdei bale nom tak pisa tengah ong kat kum ka jing khu ye i ka kiwan ke liang ki kom ti kong Olivia khu ble si bon ngam tep ngan asiu ke liang kum noi ka jing ba ka jong pi tamang ngai na kermen maka yang kesam jong pi ki khun ki jong pi ki don bok mo ki yo ki mik pa ki ba hok si sa ba ka i ka lawe ke jong ki ru kan no ko ba hok ka rin tia ki jong ki ru mo hok ti da pi kan do i kong Olivia sa ai khu ble i long biri ba bha si sa but supaya sepriang yang kena video ru namar ba ndai nama ta jonga nama ta ba kiwe ki brio kin yo nuksa ba talong bastonat sisa ba kaba hun sisa do ta banle na kiya ka iki ba pa ka ba ho ka ko si ko na poi shi ka bakut jong kan ni video but shwa bangan penkut ngakwa ban share lembat pi katu kan ni kijing sneng ki ngayo na kan ni experience ki jonga kemudian kong kalong ba kemudian kami kalong ba ikong Olivia ilap yang apa Facebook dah kabar type ke kerteng ke jonga link ba ka license ke jonga indri sibuk mentang ala type dah kawe kerteng nei nomor ngai ibu kam tawi kena semlaki type dan ki ai kerteng profile dah kumni hom tai teng sko ba kam style dan ka compare mo ko aban eksperimen tempat sibuk mentang kadai kum kata ka case nga try ngan ikong Olivia nomla ban kontak yang nomor ka phone nomor kumdan so ta kadai waiting sneng ko waiting sneng kalong ba lang nga nya baik dan nga bo ya ka plapisa hapo plapatlun kadai bandan badu kitu ki patlun badan lang uzip dari jacket ki badan lang uzip kanang ba plapisa kanom hab ko pe ya kani video nga ngai pila yo men sim but kanang ai men sim me piu phle ki yo pa kalong ustan sisa tak ada bengin daya syampan aku ikut por ku boleh sebut